danas na lokaciji budućeg prestižnog hotela pod nazivom Danube Riverside, koji je prestižan po tome što se na vrlo prestižan način krši pravilnik o rukovanju azbestnim otpadom prilikom rušenja hotela Jugoslavija. Još 2010. godine donet je pravilnik o rukovanju otpadom od azbesta, što pokazuje da je već tada prepoznato da ovaj otpad može da bude opasan i da zahteva posebne načine postupanja. U ovom slučaju, kao što vidimo, niti su zaštićeni radnici, niti smo zaštićeni mi kao građani koji udišemo ovaj vazduh. Po svemu sudeći, prema periodu kada je građena ova zgrada, u njoj postoji veliki deo otpada koji sadrži u sebi azbest i koji je morao da bude pokriven i koji je morao da bude na poseban način odložen na deponiju. Nalazimo se na sceni zločina i ovo iza nas je nekadašnji hotel Jugoslavija, odnosno mesto na kome Millennium Team po ko zna koji put ubio ovaj grad. Nije im bilo dovoljna reva, gde su živa stabla sahranjivali po tonama građevinskog otpada na nelegalnoj deponiji, nego su koruptivnim radnjama došli u posed nekadašnjeg hotela Jugoslavija. Ovde smo da bismo saznali da li se na propisan način uklanja azbest kao opasan otpad. I podsjećamo ih da korupcija ubija. Azbest kao posljedica korupcije takođe ubija. Kasnije danas ćemo otići do Ministarstva građevinarstva i ponećemo im jedan suvenir za dugo sećanje na nekadašnji hotel Jugoslavije i nadamo se da će lepo provesti božićne i novogodišnje praznike.